L'élève Pénardic Berthier, qu'on scrivait dans Guilherme Jacques Esper, hag e mouvement d'agence cause à d'enlever. Quand même, figurez en pénètre pénose et colis ma fiche glance. Ne doke da his gant ar veleien en amzeriou ma oan mouss da gaout de vid o servicha fe melenet deus an oa tenera. Nous on ket da divar reolen la berz e santé les arpab e oa pedius hirvoaz ne oa ken, me daou e lavaret e oa eno furnez vraz. Koulz e oa da manti d'ar pez az le e pke da var o ober delron da zerfigerien an dot. Sais-tu ma voix chigardet bras, Christenien var, ma var es renidig, pas igoué az er presbytal, ar garabasen neve. Yo wam flam flim minanei, kort fred evelen diaoules, bronnet var an amp, ar eriet, dius patrom venus. Ame, nous on ket da Christen mort de wam da neun, mais quel chigardenal e voen? Ne ket gant an tem tar du rezus, a rafé d'ar personne gouz en poignon en ferme. Des fois de temps va plija du réjour brados. Gant ar pant plestri torgenou a traomienou ar fulen e lavar an ket. Rak a yeo ankig ar hanfar da ran an c'hoaz pod a bre de oan a ne bad en ket gant ar mal dont ur c'hoaz. Dre ma oan kolist e voe ez din tostar deus d'enlever ma prava hureu. Dre chans ne oa ket gouiñ an dimezel, a ne voe ket bel o tispaka dirazon an takat deus e horfik flour ma kol a ho ve anno. Ken gant ar gwell deus e zenzor e stagaz ma Philippe da c'hoari par ouz klorki an ibis. Hag i da esklaman ne oa tamm bleven deus ma gronch a drazur ne me de oa peadra en gaol. A setu penoz e voen er sekretiri 10,000 deus trao natur dre rein feal ouz va harga golist. Un tolf parfous pen.